Jamani, unapoenda na mtoto wako sehemu ya watu, na hiyo sehemu kuna mabiashara ya watu, kuna vitu vya watu, hakikisha unamchunga mtoto wako. Umeona? Unakuta mwanamama unaenda na mtoto wako sehemu za watu, anachezea vitu vya watu, unajifanya uko bize kama umuoni. Kila mtu ana mtoto, ila mtoto wako fujo amezidi. Unaelewa? Kwa kama unaona kabisa mtoto wako anafuja na unashindwa kumcontrol, kwa hiyo wewe ndio penda sana ya watoto, mwache nyumbani, nenda sehemu za watu. Sehemu nyingine wanategeshaga umeme, watakuja walipuka wajambe mavi, useme watoto nani jamaa wakatili, ushenze tutaki. Toto lako acha nyumbani kama unalipenda sana. Kwenye biashara za watu likome. Mama